Bubuhan palui wan kakawalannya si Garbus, tulamak lawan tuhirang tarkanal banar di kampung sebagai bubuhan sar alias bubuhan esaruan. Artinya buhannya itu kadakawa mandangar urang baaruhan atau basalamatan, pasti hadir. Imba itu amun kawa buliknya membarakat pulang gasanang di rumah, bila bulan anum tiap hari ahad pasti ada orang nang baka kawinan lalu kaya apa rencana kita? Ujar tulamak batakun. Kalau kaya itu kita babagi tugas, nang manyalidiki urang baaruhan siang adalah tulamak wan tuhirang, nang manyaladiki urang baaruhan malam adalah akuan palui. Ujar Garbus, imbah tuntung sambahyang isya, palui mendengar habar bahwa di rumah Durazak cagar basalamatan batasmiah cucunya, maka langsung inya bahabar wan kakawalan. Bus, ayo kita saruan ke awadah wa Haji Durazak, ujar palui membawai kakawalannya. Kami terima kasih banar lui ai bubuhan ikam datang karena salamatan ini mendadak banar jadi kada banyak basaruan. Makanya kami minta ikam nang membacakan doa salamatnya, ujar Wak Durazak, baiknya ikam jual lui, ujar Garbus manyuruh. Palui manggitir disuruh Wak Durazak karena inya sabujurnya kada biasa membaca doa, tapi inya indah kalah lalu mawaniakan diri batakun. Doa nang mana Wak Haji, ujar palui tasarah ikam haja, sahut Wak Durazak. Kalau doa nang lawas sudah kalumpanan, maka aku hakun haja doa nang hanyar, ujar Wak Razak doa nang hanyar. Doa nang hanyar ulun balum balajar, sahut palui bagamat, aku sudah mangira jawaban ikam tului ai. Kalau ikam kada ingat doa lawas wan kada bisa doa hanyar, aku haja membacakan doa sapu jagat, ujar Wak Durazak, kada usah Wak Haji ai, ulun bacakan doa salamat hajagin, ujar palui, ayolah kasih dibaca lui, ujar Wak Durazak manyuruh. Bismillah. Salamat makan, salamat menikmati amin amin. Rabbana atina. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin, ujar palui langsung menutup doanya. Masa muha Wak Haji Durazak mendengar doa palui. Jadi aja sudah. Ayo makani papancukannya. Jangan supan-supan kami masih banyak haja cadangan asam pali pisan. 5 wan pisang manggalanya, ujar Wak Haji Durazak.